peke dugas adi nerima, dugas adi ngenyakin beli sing nganggon hati. Kaden je beli adi mula pendiam sing pesumunyi das tuntunangan mati-matian ngerayu. Nejani beli nepuk melenang, adi subuh setan teriang nyalanin hidup. Sakit kena di subane blinawan, ada nak wani pengganti beli nengai adi berubah. Ternyata adi tu sing kalem mula ulian adi tu sing demen ngajak beli. Ampura yen adi merasa terjebak ngajak beli nesingai bahagia. Ikhlas beli kal undur diri. Kutang rencana manis beli, memang kejutan hari jadi nebin minggu. Batis nedaki simpan terus mesepatu, beli sadar diri ira gejani sing hidang bersatu. Ternyata adi tu sing kalem mula ulian adi tu sing demen ngajak beli. Ampura terjebak ngajak